mangadrita. Ia faluka mifefu waiwadede zoaita Yesu Keriso ba faumasi lo walani ama ba fagosa ge hanyani amuni iadu. Ira ama ina nyomasio bade soaya stobali berewo da basi mga adre ba minggu tanggal feledelu bawa siwalu 2023 ni hala moro bazura staramoze fazatelu ngafulu asiwa ngawa sisara irugi ngawa ni asilima imaneta romalilo walani ba menola ohe badana misirai Yosefo bai eli ya fotifa dawa misirai mandu yomo khawarao hege wazuri iheli badolo zimaeli adre solohe ya ia misitou bada ba itolo Yosefo Yehova tobali mofozu fefu hadeya khania banomo drava misirai adre soke ya ia soso ia bameila soke ya ia itolo ia Yehova abo wa mofozu fefu hadeya halowania ibe Yehova ba ebua sibai dadania ke Yosefo ba ihala ia ngoni-ngoninia ba ifataro ia mandu yomo khania baibe badanganya fefu hadia ia ni babayania bayotarai da meno ifataro ia madu yomo khania basamaigi-maigi ni babayania fefu ba ifahobu Yehova no modraba misirai adre ber Yosefo ba hobu Yehova manazi faloka khania fefu heyomo bahebairo rugida owaita fefu shalom. Irama ina ni omaseo bade soaya ba zima khadre taromalilo walangi khada suramose adre irama ina ituna khada bada ifai haga khada ibisa me bereta tobali Yosefo hobu baniha bahadia gai batola tobali ia hobu bazi soya ia nataila waira talifusen yo masio bade soaya Yosefo adre ba ya ia samasa ono ni omasi namania Yakobo di antara da talifusenia ba ya ono huna dada namania baba da berme ono omasi Yosefo adre ba tubu bada da talifusenia wa afkhadada idana dadera labunu ia bahkan dania la famawa ia adre badaromali adre iratalifusen yo masih badai suayang ataila kehidupan Yosefo babereta kesenangan ya ia ononi omasi babaza furiania dania hadia zalwakhania fa oriri dede fa amarase le hadi keluarga latibo ia bahkan eden ada de labung ia adre badaromali adre ratalifusen yo masih badai suayang babadano misirai dania tobali Yosefo adre hobu bazi soya ia badaromali adre nobezi tobali tei ya ia da satule ted nalawasa iratalifusen yo masih badai soaya he ibisa ni hanalawa satule ted he ibisa nalawa atule ni launia ya ia zino ifalua bada ene Yosefo lehenya fatiusa lehenya faafkhedede ratalifusonia bahewa iratalifusonia afkhedede rakhania iza iramaina ni umasio bade soaya melala satule itere Yosefo adre me satule tede ia fena Yehova bahadia zalua gikhania tobali ia ho natafagi kisah kehidupannya irama ina ni masih bade soaya wa afkhesibai kelalaba ori Yosefo adre ya ia adalah famawa ia dengan harga H20 rupiah dengan harga yang sangat murah
Ba labe ia ba ni hasil ikenal bahkan lehadi hubungan keluarga balara ia ira talifusenia bada. Badrono simaeli bada ula famawa ia ba iza gaine ya ia dani wotifa adre vai eli dani badrono simaeli adre Yosefo adre ihale sohale wakhania banom. Ira talifuseni umasio bade suaya ia simane Yosefo adre itagaine satu letede ia atafagi dani kisah kehidupannya mifona hadani falwa Yosef hewa efa afeke ni temania kara talifusenia hewa aine sifatin tedra talifusenia badani falwania dani mifona amaina le ibalas hada ini faluania atula dadanya funalo walangi ba itolo talifusenia maafifu dani mifona tuho tobali hobu bahazo aya Sara ibe emofozu fefu hadia ia ba itolo ia Yehova tobali hobu bahazo aya Sara ibe emofozu fefu hadia ia ba itolo ia Yehova natafaki bangabwa Sara irugi dua imaneta rumalilo walani bamenola ohe badana misirai Yosefo bai elia Fotifa daba misirai madu yomo khabarao hege wazuri iheli badrono Simaeli adre solo ya ia misito bada ba itolo Yosefo Yehova to bali mofozu fefu hadia ia khania banomo drama misirai adre sohe ya ia soso ia ira talifusen yo masio bade suaya bada romali adre megene iwa khedang ibe emofozu fefu hadia ia ba itolo ia Yehova natafaigi wa ori Yosefo adre ya ia samosa sino ariritede penuh dengan keresahan hati hana bermeno areu ia bangai zatuania no areu ia bangai keluargania le talifusenia orang asing ia babonani ruginia bahadia ia badaeni wania metorei ia banomoni hamisa balete bule watolosa Yehova khania hana wa itolo Yosefo Yehova banomo wotifadre berme atul dedenia berme yosidruhuga bama mosumange lobalani adai rama ina ni masio bade suaya ia simane ge ita balalaba urida zamosa ia samati ita bakhlo walani hewa aile fagelegele lalaba urida lalani tereda Yosefo adre mungkin leni rasoida ni tibo mungkin leni rasoida simane ni rasoi Yosefo adre faafeh tetapi oya pergumulan da masing-masing oya zito bali laile dededa oya wolohilohida so wolohilohida igo-igoi tabadani hagulidan so gai berenoro dededa balalabu so gai bereda abu-abu zokunaheda dan segala macam abu fasara dede keluarga bahagia ia nasadana begania fefu da bapak ibu oi noro dededa fana Yehova bahadani wania bada emege ibe emofozu fefu gofadia ia asala lete bulai takhania bama mati ita fana Yehova dua tobali hobu bahazoaya dua ibali ia ngoni-ngoni sisehi amuata dua ibali ia ngoni-ngoni sisehi amuata natafagi bayati telu irugi efa imane bame iila sokhaya ia itolo ya Yehova aruga mofuzu fefu hadia ia halewonia ibe Yehova ba ebua sibai dedenia ke Yosef ba ihale ia ngoni-ngoni nia ba ifataru ia madu yomo khania ba ibe badanganya fefu hadia ia ni babayania irama ina nyomasi bade zuaya luar biasa hobu ni tema Yosefo adre hewa ai tenga keluargania Potifa adre meno irugi nomo Potifa bahadia ni wonia pada amiki tobali yang ngoni-ngoni sisehi amuata
Ira talifusan yo masih badai suaya. Luar biasa kehidupan Yosefo adre. Ibali ya omusola dede nih habani ruginia. Hada mena urmeni habe ya banomo botifa. Ba o ya ni faluani ya mena fatiusa le omasi botifa adre. Ba kemungkinan besar no ifofana mena Yosefo adre fotifa. Bahiza berme baga lagunia, mesehi dedenia, basehi gigamotania balala halunia, bahadani faluania amaina. Omuso dede motifa adre. Omasi sibaia Yosefo adre. Beriwa bada emigi, ifataru ia madru yomokhania, baibe badangania fefa dia ini babayani. Tobalia kepercayaan manomo motifa adre. Bayangkan Bapak Ibu, nata ngira-ngira ke Bapak Urida, ni hasil tak kenal, nasu ia banomo da kemungkinan besar, le gampang percaya ita. Le gampang tabi badangannya lala halawat. Hana, mini habe ia, bah li ini percaya ita hanya. Bahadia ni falua motiva adre ke Yosef. Berme ibali ya Yosefo adre ngoni si sehi amuata balala haluania ba irege gei percaya khania hotifa adre irege tobali ia madu ba yomo ke hotifa ba fefu go fade ia ni babaya hotifa ba itou badanga Yosef. Luar biasa Bapak Ibu kepercayaan hotifa ke Yosefo adre. Meila jujur setia lefarei ia lefalimo sabadadenia. Ira talifusan yo masih badi suaya. Ya simano ita gei balalaba orida ya itani hakiriso. Ya tobali ita mo ua sisehi bago fiososo ita misa. Go fiososo tarugi ia omuso dadaniha bazi soya ita. Bu tobali ita abula dadaniha na go fiososo ita. So saudani ha Bapak Ibu nasu ia bagong ngoholo ada afali khali khemana ni halo apa so nama gastani ta ha so ia bada abu sibai dede da solo he abula dede dania ia boy simane da ita ia simane Yosefo adre ita ia tobali ita ngoni si sehi balala halawada ia jujur ita le falimu ita balala halawada zamasana balet halimu benga bodania irege dania tobali ita omusola dedeniha gofio soso ita misa boina so ita Bapak Ibu ba asala mani ya omuso dedeniha bazi soya ita heba organisasi heba gotalua fatalifuseta gofio soso ita ya omuso dedeniha bazi soya ita ia tabali ita ho bana bodania ta oroma ita wani hasomati ya tabali duma da Yosefo adre. Hewa orang asing ia mege. Tetapi lei anggap ni habe zis hoya yayomu. Ianggap keluarganya. Lei anggap ni habe keluarga ni ruginia. Ianggap si mane keluarganya. Si mane satuania. Si mane talifusania. Si mane lalahalawania. I ohege. Si mane daegi bama maluania. Ya si mane ita irama inen yo masih bate suaya. Ya tobali ita si sekia muata balalahalawata. Ya boy fatu bani ha kofio soso ita isa. Telu. Tobali hong bakusu aya. Telu. Ibali ia drela bawane mahou baniha. Ibali ia drela bawane mahou baniha. Natafagi bayati 5 imane. Bayotarai da meno ifataro ia madru yomokhania basa maigi ni babayania fefu. Ba ifahobu Yehova nomo drama misirai adre bere Yosefo bahobu Yehova mana bazi sokhania fefu he yomo bahebair ira talifusen yo masih badi zoaya luar biasa wa ebua hobu Yehova baba ori Yosefo adre hana natafai gibada ini tobali ia adalah hobu badrono misirai. Tengah hakemotifa adre tobali ia nasa hobu. Fefu badrono misirai. Pada tobali ia hobu misa.
hadani wania badami ki fefu heyomo bahebai gofu yo soso yo sefo ada tefahomu melalui dia orang lain terberkati. Hana batefahomu ani habe amaina meso khania wango sidruga balala halu le faria bakhlu wala hadana sani wa ani abadai to bali ia drela ho ba sogi khania wango masih lo walani atula dadania fana lo walani atula dadania banawania nia awa gofu yososo atula dadania atafa gimi fana dari perjalanan Bapak Ibu bahwa Yosefo adre ketika faluha ya dani kera talifusania kera amania dia tidak balas dendam le hadai ibalas dendam le isulani zila sahini faluhanya mege hadani faluania isulani si sahi itolo keluarganya to bali ya ho si manedani faluania ba nomo motivade to bali adrela ho baniha ya si manedai ta Bapak Ibu marilah kita menjadi berkat bagi orang lain ina terberkati nih habe melalui pribadi ita ya to bali ita nia si sahi amuata beha Kristen mano ita bakatp tetapi memang betul-betul buah-buah da ni hakiriso si sahi fanalualangi ni hakiriso si tolani utuma-tumai gebasi sahi ya si mana ita Bapak Ibu ya si ruhu ita babang umasi awada ya tau si ruhu ke babang umasi lala halawada setia ita jujur ita bai falimo ita balala halawada me itolo ita dani halawalangi si mana ni falua Yosefo adre to bali adrela homu baniha bermi atula dadania funalwalani ya atula dada funalwalani ya to bali ita rela homu banawdani hasamsana beite bula ita baba mati o fadeia zito bali no roda dada o fadeia zito bali beban hidup fefu ita adre Bapak Ibu ahori sono roda fefu ita adre ahori so zito bali pergumulan di dalam keluarga le sangumani hagulidani le hadi no roda de oh ya molohi-lohi ni asamati solo bakhlo balai bahizai boy fare ita khlo balai si mane Yosefo adre hela tiboy ratalifusania edona labunu ia bano itolo ia lo balai lo si fare khania lo balai no ilindungi ia bazila sahilo balai bai buktikan ke Yosefo to bali ya hobo go fesoso irogi heba no moni habe heba banu abe to bali ya sumber berkat bagi orang lain ya si mana dah ita Bapak Ibu ya to bali ita homo bani habe igo fuyo soso ita misa marilah kita menjadi berkat bagi orang lain biarlah terberkati orang lain lewat pribadi kita ya tifahomu ani habe ya to bali ita rela homo banarodania tatuturu lala naboda basi sahi ta oroma buah-buah dawani hakreso si sahi amuata ni hasamati bakhlo balani silo farai me iwa badaromali ade mekene le farai lo walangi Bapa Ori Yosef si manedaya Bapa Ori da Bapak Ibu le farai lo walangi sesusah apapun kehidupan da go bisa noroda deda he oya zolohi lohi he oya beban betari lo walangi no iila Yosef banu buktikan bahwa Tuhan sumber perlindungan bagi kehidupannya ya si manedaya tagi sama sana ina gaine tabali ita hong basi duhu mana tena ita kelowalangi ba fefu go fade ni faluada iya sisa kita no fanalowalangi tabali ita rela hong bani hagulidan ina go fio soso ita Bapak Ibu ba umuso dadaneha o ila titila o baga-baga gamuatan hada umasi ita nasuni hada sanu turulala hada ni hada ina agi terberkati keluarga ni habe terberkati keluarga da lewat wa orida Bapak Ibu ya ita fefu irama ina ya fefu ni faluada ya itolo ita lomalani boi fare ita khania sesusah apapun ko fe bisa bebanda si mani ni falua ke Yosefo ade jauh dari keluarga dari latar belakang kehidupan sami ami de dunia megeni o masih ya kenamania yang akhirnya terasingkan lava mawa ia latibo ia bani habe falu khania to bali ya sabuyu bahadani faluania le faria bakhlo balani bai oda dega bapa-bapa ya la haluania sehiga muatania
irege to bali ia hobu babanua sisoya ia. Ya simane da ita Bapak Ibu, ya to bali ita hobu bahusu aya. Ya to bali ita hobu banabodaniha. To bali ita hobu yo tarik keluarga ya ito lo ita lo walangi, ya ita maafefu, ya tatana badadada darumali adre, irege dania melalui ita terberkati nabodaniha. Iya tuh. Tanda badadu. Saramoze faza telusiwa ngawasi 5B imaneta rumali lubalangi. Ba ifahomu Yehova nomo draba misirai adre bere Yosefo ba homu Yehova mana bazi sokonia fefu heyomo ba hebai rosa kali teubas. Ba ifahomu Yehova nomo draba misirai adre bere Yosefo ba homu Yehova mana bazi sokonia fefu heyomo ba hebai ro irugida terumali lubalangi mangada. Manda sohagala darumalini fa emau kema amalu malangima no fahal draga ina ubisa tulututu draga tanah fenam ya tubali draga hohu banabu mani ina ufefu gofadeya lala halwema mama odedege babu papaya sisehi amuata draga tubali draga drela hohu banabuma irege gedanya omuso dodeniha bazi soya aga ya e darumalima ina tola matana gebada dema tola ma o ia mobua draga bosi sehi ia siduhu to bali draga samati heu tolo draga ma he oya noro dema zamusana bai farai hema he oya zito bali pergumulan solohi ya aga ena to sasa dema me oya zito bali folohi bebe asoba boto adre bai farai hema tua Yesu toloni draga mamati draga si manini faluau kegenoniu Yosefo hena latibo ia talifusania hena babonwa beso ia misa hena tobali ia samoyu balesi farailo walangi khania ya si mana draga telefonau tua Yesu bai bahai draga toloni draga maafefu bai tebule suaya bahoma iregi owa de magasa bekolima babuto adre iaira aurima tua Yesu o muso de mamino mato draga badangau. Iya tuh.